once again raise your hand. How many of you would like to come to India? Kim Hindistan'a gelmek isterse elini kaldırabilirsiniz. So our Indian, His Excellency, our Indian Ambassador is here. Cenab səfir buradadır, Hindistan səfiri. Abhay Kumarji is here, so he will give you visas. No Abhay Kumar hamıya viza verəcək, siz də gəlin. And another thing, you know, Və növbəti bir şey, Ayurvedic wellness clinic has come to Azerbaijan. Azərbaycanda Ayurveda şəfə mərkəzi gəlibdir. Kanan will give you the address. Kənan sizə adresi deyəcək. We have osteopathy, we have Bizdə Ayurveda, osteopat var, Ayurveda var. and you can all do well. You know, I want to see that everybody is smiling, everyone is happy. Mən istəyirəm ki, hamı burada xoşbəxt olsun, sağlam olsun. Azerbaijan, Baku is a small place. Azərbaycan Bakı Very bölgəsi. quickly we can make the happiness index go up in this country. Çox qısa müddətdə bu şəhəri çox xoşbəxt şəhər edə If bilərsiniz. we all work together. Hamımız bir yerdə işləsək. Yeah? Razısınız? We want to make this place a happiest place. Biz istəyirik ki, bura hamı xoşbəxt olsun. You have a very important role to play, you know. Bizim It is büyük rolümüz all var on burada. both sides of the country, actually 3 sides of the country. Ölkənin hər bir tərəfindən müharibələr baş verir indi. And this is like an oasis of peace. Və sizin ölkə sülh ölkəsidir. And if you all meditate every day and put positive intention, Və siz hər gün meditasiya etsin, And pozitiv positive thought. fikirlər yaysaz, let there be peace in the world. onda bütün dünyada sülh olacaq. Qoy dünyada sülh olsun. Like that. Kitabı təqdim etmək istəyir. Abhay Kumarji, our honorable counselor, honorable ambassador of India to Azerbaijan, have written this book, Nalanda. Cənab səfir kitab It's an old yazdı. university, world's first university. Bunun adamı da adlanır. A big thank you, Sri Gurudev, Sri Ravi Shankar, our Gurudev. Bizim Gurudev, təşəkkürlər ki, siz gəlmisiniz. We- for gracing this beautiful land of Azerbaijan, which comes from Azer Bhagavan. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Azərbaycan qədim adı var. And very few of you, I think here know that the name of Baku during the Sasanian period was Bhagwan. Bakı sözünün adı əvvəlləri Bhagavan adlanıb. Baku, Gurudev was also known as Western Kashi because many people from Multan and other areas came here to be cremated. Qədim zamanlarda bura başqa ölkələrdən insanlar bura gəlib, burada güc yeri idi bura. And your presence on this sacred land Və sizin bu gözəl məkana gəlməyiniz is so auspicious, and I hope it will bring new energy, bu çox vacibdir və mən inanıram ki, yeni enerji verəcək bura. positive vibes, Pozitiv enerjilər yayacaq and celebration və bayrama çevirəcək to all of you hamı üçün burada. and to all of us. Çox sağ olun. Öz adından hamı təşəkkür ederim. Thank you. Lovely, wonderful. Çox sağ olun. Gələrsən. I should be doing it to you. Men Azerbaijan severim. Me too. Gurudev is also saying, me too.
You know, it is a short visit. In a very short time, this was decided. Bilirsiniz ki ben çok kısa zamanda Gar'a geldim.